3209 bodova. Brane najbolje trio na 60 prethodne, 827 bodova osvojio, a veliki pljesak prvo mjesto, zlatna medalja s novim državnim rekordom, normom za Evropsko mlađevinsko prvenstvo, član Zagreba Zvonimir Tilić je prva Hrvatska sa 4861 bodom, što je novi državni rekord. Čestitke osvajačima, a idemo na start 600 metara. Posljednja disciplina, 600 metara za kadetkine. Ines Peternel, tu čini se povela, Nema Krpotić na drugom mjestu, još 2 kruga do kraja. Ajmo Laura!